गुड निउस लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै आङो मोनसे गुड निउस लानानै फैनाय जादों आरो बे गुड निउसआनो जाहैबाय BTCनि LP आरो UP टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि नटिफिकेशन फैबाय लोगोफोर BTC इडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे नटिफिकेशनखौ फोसावनाय जाबाय स' लोगोफोर BTCनि LP UP टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेशना माब्ला जागोन होननानै नोंथांमोना गोबां केन्डिडेटफोरनो कुइसन सोंहरबाय थादोंमोन दा लोगोफोर नोंथांमोननि बे कुइसननि एन्सारखौ दिनै आं लानानै फैबाय BTC इडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय अफिसियेलि नटिफिकेशन फोसावनाय जाबाय आरो डेटखौबो होनाय जाबाय टाइमखौबो होनाय जाबाय माब्लानिफ्राय बेनि डकुमेन्ट भेरिफिकेशना जाफिनसिगोन दा लोगोफोर बे नटिफिकेशना बबेहाय दङ आरो बेखौ बेवहाय मा लिरनाय दङ नटिफिकेशनाव बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मानो होनोब्ला बड' इनफटेक इउटुब चेनेला टेटजों रिलेटेड गोनां बायदिसिना जबजों रिलेटेड गोनां गोबां भिडिअ लानानै फैबाय थायो बेखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर फैदो दानिया जोङो बे नटिफिकेशनाव मा लिरनाय दङ जों बेखौ नायनानै लाग्रोदिनि स' लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो BTC इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना हाबग्रोनांगोन जुदि बे नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना नांगौब्ला दा लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे जाहैबाय BTC इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइट आरो बे वेबसाइटखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों बेनि लिंकखौ नोंथांमोना बेयाव हाबनानैब्लाबो डाइरेक्टलि BTC इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनो हागोन दा नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नटिसेस बे नटिसेसआवनो नोंथांमोना बेवहाय खारबाय थानाय नुदों नोंथांमोना बे खारबाय थानायाव नोंथांमोना नाय दा बर्थमान बे गेवथ'वाखै आं दा नायनाय समाव नैबे रिड अलाव सेरबा दसे उनावहाय गेवनो हागौ खोमा रिड अलाव दा नोंथांमोना जुदि बे रिड अलाव सेरबाबो गेवाब्ला नोंथांमोना नैबाव नुदों डाइरेक्टर अफ इडुकेशन BTC हेज इनभाइटेड एप्लिकेशन फर दा प्रग्राम बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों बे आलदा जाहैबाय BSA नि आरो नोंथांमोना नैबाव नुनो डाइरेक्टर अफ इडुकेशन एलिमेन्टारि माल्टिटास्किं स्टाफ BSA बे आलदा बे खारबाय थानायावनो नोंथांमोना नुगोन बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो बेवहाय दा LP आरो LP टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि फैगोन फार्स्टआवनो दं बियो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो दा बियो फैगासिनो दङ बे लास्टनिया जोब्बाय दा नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों नैबेनो नटिफिकेशन फर दा पस्ट अफ एसिस्टेन्ट टिचार अफ LP स्कुल बेहायनो नोंथांमोना सेरनानै होनांगोन दा आङो बेवहाय सेरबाय दस्रायाव सेरबा बे दस्रायासो गेवगोन ओंखायनो नोंथांमोना बेहायनो सेरनांगोन आरो दा नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामदो एसे स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों नटिफिकेशन फर दा पस्ट अफ एसिस्टेन्ट टिचार अफ LP स्कुल आन्डार BTC बेखौ 9 तारिखआवनो आपडेट होनाय जादों नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 9 जुन 2024 दा बेवहाय नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामदो स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नैबे डाउनलड बाटनाव क्लिक खालामनांगोन अब्लानो नोंथांमोना PDF फाइलखौ मोनगोन नटिफिकेशनाव मा लिरनाय दङ बे गासिबो डिटेल्सआ बेवहाय लिरनाय दंजोबो दा आङो डाउनलड फाइलाव आङो सेरनानै होनोसै नोंथांमोनाबो सेरनानै होबानो जाबाय डाउनलड बाटनाव बेवहाय सेरनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव PDF फाइला डाउनलड जागोन दा आङो अलरेडि डाउनलड खालामखानायमोन आङो दा डाउनलड एगेन्सआव सेरबावबानो बे आरोबाव डाउनलड जाफिनगोन नोंथांमोनाबो डाउनलड एगेन्सआव सेरनानै नायनो हागोन दा आङो डाउनलड एगेन्सआव सेरबावनोसै आरो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबावनोसै स' लोगोफोर आङो डाउनलड खालामबाय PDF फाइलखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों स्क्रिनाव बे PDF फाइलाव मा लिरनाय दङ दा आङो फारि फारि फरायनानै नायनोसै बेवहाय मा लिरनाय दङ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन स्क्रिनशट खालामनानैबो नायनो हागोन नङाबा भिडिअखौ पज खालामनानैब्लाबो नायनो हागोन दा लोगोफोर बेवहाय लिरनाय दङ गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ इडुकेशन BTC क'क्राझार अर्डार डेटेड क'क्राझार दा 7 जुन 2024 7 तारिखआवनो बेखौ रेडि खालामनाय जादोंमोन नाथाय अनलाइनाव बेखौ आपल'ड होनाय जादों 9 तारिखआवसो आपडेट होनाय जादों लोगोफोर बेवहाय दा बेवहाय पेराग्राफाव मा लिरनाय दङ जों बेखौ बेसे नायनानै लादोनि बेवहाय नाम्बार DE BTC भेकेन्सि बेयाव भेकेन्सि नाम्बार लिरनाय दङ ओमफ्राय बेयाव मा लिरनाय दङ इट इज फर जेनेरेल इनफरमेशन टु अल concerned that the scrutiny or verification of academic and professional qualification of the candidate who had applied online for the post of assistant teacher of LP school under BTC area which was postponed by this office order number नैबे order numberनि गेजेरजों postpone खालामनाय जादोंमोन 16 मार्च 2024 माने 16 तारिखआव बेखौ postpone खालामनाय जादोंमोन मानि थाखाय due to enforcement of model code of conduct of parliamentary election थारमाने
पार्लियामेन्टारि इलेक्सननि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि नांनायनि थाखाय बेखौ पस्टपन खालामथ'नाय जादोंमोन। दा बेखौ मा खालामखो लोगोफोर बे नटिसनि गेजेरजों गोदान मोनसे फोसावनाय जाबाय 2024 इज हेयर बाय रिसिडुल गोदान रिसिडुल खालामफिननाय जाबाय डेटखौ टु बी हेल्ड अन 12 जुन 2024 टाइमबो होनाय जादों बेवहाय टु 1/7/2024 माने 12 थारिखनि 12 जुननिफ्राय 1 जुलाइसिम बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन आरो टाइमा दङ 10 AM निफ्राय स्टार्ट जागोन बेयो ओमफ्राय बेयो सिगांनि जेरावनाखि जादोंमोन डकुमेन्ट भेरिफिकेसना बड'लेण्ड स्टाफ कलेज क'क्राझार गौरां कालचारेल कमप्लेक्सआवनो दङ बेयो क'क्राझारनि बेवहायनो बे जागोन ओमफ्राय दा बेवहाय डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माखासे सिगां अलरेडि जाखांखाबायमोन दा बिथांमोनखौ डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव लिंहरनाय नंला जानाखि आद्रा थादोंमोन 16 थारिखनि उननिफ्राय जानाखि आद्रा थादोंमोन बिथांमोनखौसो बेवहाय लिंहरनाय जादों दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों सिरियाल नाम्बार 1 2 3 4 5 10 सिम होनाय जादों आरो बे जाहैबाय आन्डार BTC एरिया BTC एरियानिया सिगाङाव दङ बेवहाय 12 थारिखनिफ्राय जागोन बियो 12 जुन 2024 आरो 12 जुन 2024 सोर सोरनि जागोन बेवहाय सिरियल नाम्बार होनाय दङ कैंडिडेट सिरियल नाम्बार 1601 निफ्राय 2000 सिम बे जागोन आरो नोंथांमोना थारमाने 400 सानसेयाव 400 कैंडिडेटफोरनि जायो ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ 13 थारिखआव 13 जुन 2024 बे जाहैबाय 2001 निफ्राय 2400 सिम जागोन थारमाने 2400 सिम जागोन आरो बेबायदिनो 3 थारिखआवबो दङ सिरियल नाम्बार 3 आव दङ 14 थारिख 15 थारिख 16 17 गैया 18 थारिखआव दङ 19 थारिखआव दङ 20 21 22 तेज गैया 24 25 थारमाने आन्डार BTC एरियानिया 25 तारिखसिम जागोन डकुमेन्ट भेरिफिकेसना टटेल 5579 जन कैंडिडेटफोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बबे थारिखआव गोग्लैयो नोंथांमोननि बे सिरियल नाम्बार वाइज हिसाबै नोंथांमोना बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालि नोंथांमोना फैनानै डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनांसिगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना 12 थारिखनिफ्राय बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसना स्टार्ट जासिगोन दा नोंथांमोना 12 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव फैनानै नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ भेरिफाइ खालामफैनो हासिगोन दा बेवहाय नेक्स्टआव होनाय दङ आउटसाइड BTC एरिया BTCनि बाहेरानि कैंडिडेटफ्राबो गोबां कैंडिडेटफ्रा एप्लाइ खालामदों दा बिथांमोना फैनांगोन 26 निफ्राय फैनांगोन 26 जुन 2024 निफ्राय आरो बिथांमोननि सिरियल नाम्बाराव 1 निफ्राय 400 जन कैंडिडेटफोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना जागोन माने 400 जननि कैंडिडेटफोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना जागोन बिनि उनावहाय 2 नाम्बार सिरियल 27 तारिखआव जागोन 27 जुन 2024 401 निफ्राय 800 बेबायदिनो बिथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना 1 जुलाइ 2024 सिम जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना जानाखि कैंडिडेटफोरा आद्रा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनांगौ दङमोन नोंथांमोना फैनानै डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनो हासिगोन दा गोबां कैंडिडेटफोरानो सोंहरबाय थादोंमोन डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जागोन होननानै दा नोंथांमोना टेनसन खालामनांला डकुमेन्ट भेरिफिकेसना 12 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जाफिनसिगोन BTCनि एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज क'क्राझारनि गौरां कालचारेल कमप्लेक्सनि सिङावनो दङ बियो बाव फैनानै नोंथांमोना खालामफैनो हासिगोन दा लास्ट पेरायाव मा लिरनाय दङ जों बेखौ एसे नायबावदिनि बेवहाय लिरनाय दङ therefore the candidate are hereby directed to appear before the selection committee with all original certificate marksheet other professional document and affidavit of small family along with photocopy in the stipulated time डेट एन्ड भेन्यू पजिटिभलि नोंथांमोना गासिबो गावनि अरिजिनाल डकुमेन्ट्स गासिबो लाबोजोबनांगोन आरो लोगोसे जेरक्स कपिबो नोंथांमोना लाबोनांगोन नोंथांमोननि एफिडेभिट कास्ट सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज जा दङ लाबोजोब माने बेवहाय माखौबा नांगौ होननायाव नोंथांमोना होनो हायाब्ला माबा मोनसे प्रब्लेमबो जानो हागौ ओंखायनो जा दं नोंथांमोना गासिबो लानानै फै आधार कार्ड भटार कार्ड गासिबो बिनि उनावहाय होनाय दङ नेक्स्ट पेरायाव सिरियल नाम्बार वाइज लिस्ट कैंडिडेट विल बी एवेलेबल इन द अफिशियल वेबसाइट https education.bodoland.gov.in not TA and DA will be paid for the purpose नोंथांमोना गासिबो जानाखि डकुमेन्ट दङ बेखौ लानानै फैजोबदो आरो नोंथांमोनहा गाव गावनि बे जानाखि सिरियल नाम्बार वाइज होनाय दङ बे सिरियल नाम्बार वाइजखौ BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआवनो होनाय दङ नोंथांमोना नैबे सिरियल नाम्बारखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोना नागिरब्लानो बेखौ मोनगोन दा आङो बेखौ देखायगोन नोंथांमोना बे सिरियल नाम्बारा बबेहाय दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानैब्लाबो नायनानै लानो हागोन आं दा नोंथांमोना बेखौ देखायगोन बेवहाय दङ दा नोंथांमोना बेक खालामफिनबानो जाबाय अफिसियेल मेन हम पेजाव फैफिनबानो जाबाय
लोगोफोर डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि सिरियाल नाम्बार वाइज केन्डिडेट लिस्टखौ बबेहाय मोनो बेखौ नोंथांमोना गोबां केन्डिडेटफ्रानो सोंहरबाय थादोंमोन। दा आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन बेखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ। दा नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआवनो मोनगोन बेखौ। दा अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै बबेहाय दङ बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि देखायगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोना एसे स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नैबे नटिसेसआवनो मोनगोन। नोंथांमोना बेवहाय बे नटिसेसआवनो नोंथांमोना राइट साइडआव खारबाय थानाय नुदों। बे खारबाय थानायाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो दा नोंथांमोना नैबेयाव रिड अलाव सेरोब्ला बियो सिगाङाव गेवोमोन, बर्थमान दा बे गेवथ'वाखै। दा बेवहाय गेवोब्ला नोंथांमोना बेयाव हाबनानै सिरियाल वाइज हिसाबै नटिसनि लिस्टखौ होनाय दङ। दा बर्थमान हाबोब्ला बे गेवा आलदा देखायो। आं नोंथांमोननो देखायगोन बेखौ। दा बेबायदि सेरनानै होबाय आङो। सेरनानै होनायनि उनावहाय नै नट फाउन्ड बेबायदि देखायदों आरो दा ओंखायनो बेयाव सेरोबा मोननाय नङा नोंथांमोना। ओंखायनो नोंथांमोना एसे नेथ'नानै नोंथांमोना नैबे खारबाय थानायखौ नाय। फार्स्टनिया नङा, सेकेन्डनियाबो नङा। नोंथांमोना बे सेकेन्डआव नुदों नटिफिकेसन फर दा स्क्रुटिनि भेरिफिकेसन, बेबो नङा। बे केन्डिडेटनि सिरियाल नाम्बार वाइस लिस्ट बेवहाय गैया। नोंथांमोना बेवहाय सेरनो नाङा आरो नोंथांमोना बेवहाय जेराव सेरगोन नोंथांमोना बेखौसो डाउनलड खालामनो हागोन आरो दा बे बारग'लांनायनि उनाव नेक्स्ट फैबावगोन। दा नेक्स्टनि उनाव आरो मोनसे नेक्स्ट फैबावगोन। बेबायदि आरो माने BTCनिया लास्टआवसो दङ। लास्टनि एसे सिगांनिया आउटसाइड अफ BTC एरियानि। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेबो नङा। दसे सम नेथ'बावदो। बेबायदि थांखांजोबनायनि उनाव लास्ट सेक्सनावसो दङ BTCनिया। बेवहाय नटिफिकेसन फर स्क्रुटिनि / भेरिफिकेसन अफ एकाडेमिक एन्ड प्रफेसनेल क्वालिफिकेसन अफ एसिस्टेन्ट टिचार अफ LP स्कुल फर केन्डिडेट आउटसाइड BTC एरिया। दा जायफोर बिथांमोना आउटसाइड एरियानि बिथांमोना बेयाव सेरनानै होबानो आउटसाइड एरियानि केन्डिडेट भेरिफिकेसन सिरियाल नाम्बार वाइस लिस्ट PDF फाइलखौ नोंथांमोना मोनगोन। दा बेनि उनावनो बेनो BTCनि केन्डिडेटफोरनि सिरियाल नाम्बार वाइस लिस्टआ नोंथांमोना बेवहायनो क्लिक खालामनानै होनांगोन। बे जाहैबाय फर केन्डिडेट आन्डार BTC एरिया। आङो दा बेयाव सेरनानै होबाय। दा बेयाव सेरनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। बेवहाय लिरनाय दङ नटिफिकेसन फर स्क्रुटिनि भेरिफिकेसन अफ एकाडेमिक एन्ड प्रफेसनेल क्वालिफिकेसन अफ एसिस्टेन्ट टिचार अफ LP स्कुल फर केन्डिडेट आन्डार BTC एरिया। थारमाने बे BTC एरियानि आलदा होनाय जादों आरो आउटसाइड BTC एरियानि दङ बेखौ आलदा होनाय जादों आरो दा सेम बेबायदिनो आउटसाइड अफ BTC एरियानियाबो केन्डिडेटफोरा बेबायदिनो नायनानै बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना PDF फाइलखौ नुनो मोनगोन। बे PDF फाइला सिगांनो आपल'ड होखानायमोन। 10 मार्चआवनो आपल'ड होखानायमोन बियो। बयबो बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामखाबायमोन। दा बर्थमान बिथांमोना जुदि डिलेट जाबायब्ला नोंथांमोना बेबायदि डाउनलड खालामफिननो हागोन आरो दा नोंथांमोना नैबाव फैदो। डाउनलड अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आङो बे डाउनलड अपसनाव क्लिक खालामनानै होबाय। लोगोफोर आङो दा PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबाय केन्डिडेट वाइस सिरियाल नाम्बार वाइस लिस्ट हिसाबै। सिगांनि बे सिगांनि नटिफिकेसनाव डकुमेन्ट भेरिफिकेसन लिस्टबो होनाय जाखादोंमोन। नाथाय बेवहाय माखासे केन्डिडेटफोरना जाखांबायमोन, नाथाय माखासे केन्डिडेटफोरना जायाखै। दा बे केन्डिडेटनि सिरियाल नाम्बार वाइस लिस्टआ बे थागोन आरो जानाखि नैबेवहाय डेट होनाय दंमोन बे डेटआल' चेन्ज जादों आरो नोंथांमोना एसे गाहायाव फैदो। गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों बेफोरनो जाहैबाय केन्डिडेटनि सिरियाल नाम्बार वाइस लिस्ट। नोंथांमोना बे वाइस लिस्टखौ नुनो मोनदों। दा बे हिसाबै नोंथांमोना सोर केन्डिडेटफोरनिया बेसेबां सिरियाल नाम्बार बे सिरियाल नाम्बारखौ नायनानै नोंथांमोना ओरै लेफ्ट साइडआव नुदों नोंथांमोना नैबे लेफ्ट साइडआव नुदों। बे लेफ्ट साइडआवनो गासिबो केन्डिडेटफोरनि सिरियाल नाम्बार वाइस लिस्टआ होनाय दङ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव फैनांसिगोन। 12 थारिखनिफ्राय बियो डकुमेन्ट भेरिफिकेसना स्टार्ट जासिगोन। BTCनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गौरां कालचारेल कमप्लेक्सनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसना जागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां केन्डिडेटफोरानो सोंहरबाय थादोंमोन। दा नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामफैनो हासिगोन। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना आङो दिनै बे गुड निउसखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। जेसे हायो एसे शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनो मोनो बे गुड निउसखौ। लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गोजोन्थों। থেংক ইউ। গুড নিউজ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ আনিছোঁ আৰু এই গুড নিউজটো সেইটোৱে যে BTC LP আৰু UP TET ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে।
অফিচিয়েলি BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এই নটিফিকেশ্যনটো পাব্লিছ কৰা হৈছে যে BTC LP আৰু UP টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এইটো শিডিউলছ টাইমছ এণ্ড ডেট আৰু জাগা সেইটো টোটেলি কমপ্লিটলি দিয়া হৈছে সেইটো নটিফিকেশ্যনত এতিয়া নটিফিকেশ্যনটো ক'ত আছে আৰু নটিফিকেশ্যনত কি লিখা আছে সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক সেইটোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব সো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰি লোৱা হ'ল আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব কিয়নো বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলে টেট ৰিলেটেড আৰু বিভিন্ন জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনি থাকে এই কাৰণে আপোনালোকে এইটো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সোমাব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে education.bodoland.gov.in এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে সোমাব লাগিব আৰু এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত যাই ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সোমাব পাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে সেইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সোমাব সেইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সোমাই আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কেইদিনমান আগত এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোলা নাছিলে এইটো বন্ধ আছিলে এতিয়া বৰ্তমান এইটো আকৌ খুলি দিছে আৰু আকৌ খুলি ইয়াতে নটিফিকেশ্যনটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিয়া হৈছে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে নটিচেছ দেখিব পাৰিছে আৰু ইয়াতে ৰাইট সাইডত আপোনালোকে এইটো মানে মুভিং কৰি আছে এইটো নটিফিকেশ্যন বিলাক ইয়াতে আপোনালোকে এইটো নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব ইয়াতে ৰিড অলত আগত এইটো ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ওপেন হ'ল হয় বৰ্তমান এইটো ওপেন নহয় ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ ৰিড অলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া ডকুমেণ্টছৰ নটিফিকেশ্যনৰ চিৰিয়েল নম্বৰ ৱাইজটো এতিয়া আহিলে হয় এতিয়া বৰ্তমান এইটো নাহে সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো অলপ ৱাইট কৰি আপোনালোকে ইয়াতে চাই থাকিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমতে যোনটো নটিফিকেশ্যনটো আছে সেইটো হয় আৰু এইটো বিভিন্ন ইয়াতে নটিফিকেশ্যন আছে এইটো আপোনালোকে আগত চাব লাগিব কোনটো নটিফিকেশ্যনটো ইয়াতে আছে ইয়াতে মেইন দুটা নটিফিকেশ্যনটো সকলোৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব এইটো নটিফিকেশ্যনটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ চিৰিয়েল নম্বৰ ৱাইজ লিষ্ট এইটো বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ সো বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে অলপখিনি ৱাইট কৰিব লাগিব প্ৰথমত যোনটো আছে সেইটোৱে হয় বৰ্তমান এইটো যোনটো দেখা গৈছে এইটো নহয় এইটো বেলেগ হয় বেলেগ নটিফিকেশ্যন হয় এইটো অলপ ৱাইট কৰি আছোঁ মই এইটো অহাৰ লগে লগে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম আপোনালোকে ইয়াতে এনেকুৱা আহিলে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন BTC ইনভাইট এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ এইটো বেলেগ হয় এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ নটিফিকেশ্যন এইটো লাষ্ট নটিফিকেশ্যন হয় এতিয়া প্ৰথমত যোনটো আহিব সেইটোৱে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ নতুন এটা নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হোৱা ইয়াতে লিখা আছে নটিফিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ LP স্কুল আণ্ডাৰ BTC ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো পাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নটিফিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ LP স্কুল আণ্ডাৰ BTC এইটো 9 তাৰিখতে এইটো আপলোড দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিছে 9 জুন 2024 অৰ্থাৎ মানে যোৱাকালি এইটো নটিফিকেশ্যনটো আপলোড দিয়া হৈছে অনলাইনত মানে ৱেবছাইটত আপলোড দিয়া হৈছে এইটো PDF ফাইলটো আপোনালোকে এতিয়া ডাউনলোড কৰিব লাগিব এইটো ডাউনলোড অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰি দিছোঁ মই আগতে এইটো ডাউনলোড কৰি লোৱা আছিলে ইয়াতে এইকাৰণে ডাউনলোড এগেইন দেখাইছে এতিয়া মই ডাউনলোড এগেইন আকৌ কৰিম আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড যদি কৰি লোৱা হৈছে আপোনালোকে আকৌ ডাউনলোড কৰি এইটো চাব পাৰিব এতিয়া মই ডাউনলোড কৰিছোঁ সো বন্ধুসকল এতিয়া মই এইটো PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰিছোঁ ডাউনলোড কৰি এইটো ওপেন কৰিলোঁ ইয়াতে কি লিখা আছে এইটো আমি অলপ মানে পঢ়ি চাওঁ ইয়াতে কি লিখা আছে ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন BTC কোকৰাঝাৰ অৰ্ডাৰ ডেটেড কোকৰাঝাৰ দ্য 7 জুন 2024 তাৰমানে 7 তাৰিখতে এইটো নটিফিকেশ্যনটো ৰেডি কৰা হৈছিলে কিন্তু অফিচিয়েলি যোনটো অনলাইনত আপডেট দিয়া হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ইয়াতে 9 তাৰিখত এইটো আপডেট দিয়া হৈছে আপোনালোকে এইটো চাব ইয়াতে কি লিখা আছে এইটো আমি এতিয়া পঢ়ি চাওঁ ইয়াতে নাম্বাৰটো BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এলিমেণ্টাৰী বাই নাম্বাৰটো লিখা আছে ইয়াতে ইট ইজ for general information to all concerned that the scrutiny verification of academic and professional qualification of the candidate who had applied online for the post of assistant teacher of LP school under BTC area which was postponed by this office order number এইটো order number জৰিয়তে মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটোকে মানে পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু সেইটো কিয়ৰ কাৰণে পষ্টপন কৰিছিলে এইটো মানে 16 তাৰিখত ইলেকশ্যনৰ মানে MP ইলেকশ্যনৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো লাগি গৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে এইটো পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া সেই পষ্টপন কৰি দিয়াটো উঠাই দিছে
এতিয়া ৰিচিডিউল এটা ডেট দিয়া হৈছে, এইটো হ'ল ইট ইজ হিয়াৰ বাই ৰিচিডিউল টু বি হেল্ড অন 12 June 2024 to 1 July 2024 ইয়াতে এনেকুৱা লিখা আছে ডেটটো আৰু এইটো 10টাৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব। তাৰমানে আহা 12 তাৰিখৰ পৰা 12 জুনৰ পৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত 1 জুলাইলৈকে হ'ব এইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰু টাইমটো দিয়া আছে 10 অনৱাৰ্ড। তাৰমানে 10টাৰ পৰা এইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ LPR UP টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে ৱেইট কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বহুত এটা গুড নিউজ হয়। এতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো 12 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। চ' বন্ধুসকল সেইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো অনলি ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীটো দিয়া হৈছে, ইয়াতে আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো দিয়া নাই। তাৰমানে LP লেভেলতো কৰাৰ পাছতহে আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো আহিব, এনেকুৱা আগতো কৈছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ছাৰে। এতিয়া LP লেভেলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাৰ পাছতহে আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আকৌ 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব নেকি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো, এইটোও বহুতজনে কেণ্ডিডেটবিলাক কুৱেশ্যন কৰি আছিলে। এনেকুৱা নকৰিব বন্ধুসকল, যোৱাবাৰৰ যিমানজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ গৈছে এইটো হৈ গৈছে, আৰু বাকী যিমানজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মানে ৰৈ গৈছিলে সেইবিলাৰহে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ফৰ কেণ্ডিডেট আণ্ডাৰ BTC এৰিয়া, BTC এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰথমত হ'ব। আগত যোনটো হৈ গৈছে সেইবিলাক কমপ্লিট হৈ গৈছে, এতিয়া বাকী যিমানজন কেণ্ডিডেট আছিলে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। এতিয়া চিৰিয়েল নম্বৰ 1ত আছে 12 June 2024 আৰু ইফালে কেণ্ডিডেট চিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখা আছে 1601 পৰা 2000লৈকে। তাৰমানে যোৱাবাৰত আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো 1600লৈকে হৈছিলে, এতিয়া 1601 পৰা 2000লৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব। এইটো 12 তাৰিখৰ এইটো হ'ব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ চিৰিয়েলৰ আছে 13 তাৰিখৰ, 13 তাৰিখৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব 2001 পৰা 2400জন কেণ্ডিডেটৰ হ'ব। তাৰমানে এদিনত 400জন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ কোন কোন চিৰিয়েল নাম্বাৰটো কোন তাৰিখৰ সেইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আছে, সেই টাইম এণ্ড ডেট চিডিউল হিচাপত আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৌৰাং কালচাৰেল কমপ্লেক্সৰ ভিতৰৰ বড়োলেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ আছে, আপোনালোকে এই ষ্টাফ কলেজত আহি আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাব লাগিব। চ' বন্ধুসকল তাৰপিছত আছে আমাৰ আউটছাইড অফ BTC এৰিয়া। আমাৰ আউটছাইড অফ BTC এৰিয়াৰ পৰাও বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কৰিছে, আপোনালোকে এইটো দেখিব পাৰিছে, এইটো আউটছাইড অফ BTC এৰিয়াৰ হয়। তাৰপিছত এতিয়া চিৰিয়েল নম্বৰ 1ত আছে 26 তাৰিখৰ পৰা আউটছাইড অফ BTC এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব। এতিয়া কেণ্ডিডেট 1ৰ পৰা 400জন কেণ্ডিডেট হ'ব। টোটেলি আউটছাইড অফ BTC এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেটবিলাক আছে 1766 টোটেল, এইটো আউটছাইড অফ BTC এৰিয়া। যিমানজন BTC এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেট আছে আপোনালোকে 26 তাৰিখৰ পৰা 1 জুলাইলৈকে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাব আহিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল, এতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব এইটোৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো জনাই দিলোঁ। 12 তাৰিখৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো। তাৰপিছত ইয়াৰ তলত এটা পেৰাগ্ৰাফ লাইন লিখা আছে, এইটো লিখা আছে therefore the candidate are hereby directed to appear before the selection committee with all original certificate, marksheet, other professional document and affidavit of small family along with photocopy। তাৰমানে আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা ডকুমেণ্ট মানে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবিলাক লৈ আনিব লাগিব। আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, NCC, স্পৰ্টছ, কালচাৰ এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে যদি আনিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এফিডেভিট, PRC আছে যদি PRC আনিব লাগিব, স্মল ফেমিলি নৰ্মছ এইবিলাক চব মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আনিব লাগিব। অৰিজিনেল লগতে জেৰক্স কপি এইটো আনিব লাগিব উইথ সেল্ফ এটাষ্টেড। তাৰপিছত আপোনালোকে কোকৰাঝাৰত আহি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো চিডিউল ডেট দিয়া আছে, চিডিউল ডেট এণ্ড টাইম আপোনালোকে ইয়াতে আহি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাব লাগিব। আৰু কেণ্ডিডেটৰ যোনটো চিৰিয়েল নম্বৰ ৱাইজ লিষ্ট, বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কৈ আছিলে কেণ্ডিডেট চিৰিয়েল নম্বৰ ৱাইজ লিষ্ট PDF ফাইলটো ক'ত পাব। এইটো আগতে এইটো আপডেট দিয়া হৈছিলে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ। আপোনালোকে যদি এইটো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকক মই এইটো দেখাই দি আছোঁ, এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আছে। যোৱাবাৰত যিমানজন কেণ্ডিডেটবিলাক ডাউনলোড কৰি থোৱা আছিলে আপোনালোকে সেইটো মতে এইটো চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ছেমে থাকিব, এইটো চেঞ্জ নহয়। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, সেইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আছে।
সো বন্ধুসকল আপোনালোকে ক্যান্ডিডেট ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ ওয়াইজ লিষ্টটো লাগিলে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ হোম পেজত আহিব লাগিব হোম পেজত আহি আপোনালোকে যোনটো নোটিসেস লিখা আছে সেই নোটিসেসতে সেইটো আপডেট দিয়া আছে আপোনালোকে এইটো যোনটো মুভিং কৰি আছে সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে প্ৰফেশনাল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন লিখা আছে under BTC area এইটো জায়গাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছো এইটো আহি আছে candidate for the rescheduling of scrutiny verification for assistant teacher of LP school under BTC এইটো নহয় notification for the scrutiny of academic and professional qualification of assistant teacher of LP schools for candidate outside BTC area hetu hol outside BTC area hoy tar bisot juntu ahibo hetu hol under BTC area candidate or verification or list to hetu hoy apnaloke hetu jagat click koribo lagibo etia moi hetu jagat click korim yate apnaloke সম্পূর্ণ sabo yate assistant teacher of LP school for the candidate under BTC area apnaloke under BTC area hole ei jagat click koribo lagibo hetu moi click korilo তাৰপিছত আপোনালোকে এটা স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত ইয়াত ডাউনলোড বাটনটো দেখিছে এইটো ডাউনলোড বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সেইটো মই ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰিলো সো বন্ধুসকল এতিয়া মই PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰিলো হে ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো দেখিব পাৰিছে এইটো জবৰ আগতে এইটো দিয়া আছিল এইটো 7 March 2024 তে এইটো দিয়া আছিল এইটো যোনটো নোটিফিকেশন এই নোটিফিকেশনতে এইটো ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ ওয়াইজ লিষ্টটো ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিছে এইটো হল ক্যান্ডিডেটৰ নাম লিষ্ট পাৰ্সেন্টেজ সব ইয়াতে লিখা আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নামটো নিজৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰটো মিলাই লব তাৰ পিছত ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন কোনটো তাৰিখৰ আছে কোনটো ডেটৰ আছে আপোনালোকে সেইটো তাৰিখ মতে আহি আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাব লাগিব সো বন্ধুসকল ইখিনি আছিল আপোনালোকক কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনাই দিলো BTC LPR UP TETৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব বৰ্তমান আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো নহয় আগত LP level to hobo LP level to ses hor pesode upper primary level document verification to hobo etia document verification ketia hobo eta apnaloger date to jonai dilo tar bisod candidate verification list to কোন জায়গা ডাউনলোড কৰিব লাগে হেতু কোড আছে হেতুক আপোনালোকক জনাই দিলো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে হেতু চেনেল নতুন কেছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গজেন্ট